Belano Karumashisa, Mwnai Abantika Deborma, Cherai Jora, all Natok Sangsara, Yakari Klanka, Tangnai Salam Matumi exam passing class 11 Porina Hanai, Gubama Imang Nuk Tomani Bini Dolaway, Piaba Matumi Result Rima, only 7 June Salmarike, GB Sakham Nogo Hamiakalai, Actum Karumashisake, Lama Soka, Mwnai Abantika Deborma, Party Sentini Noro, Jes, Howiman Mani Saikanarona, Abagi, a secret library channel of parties or Kaminati Bujimanai, Blend one Mashinsa and Suka. Thia Sakam Facebook rogo wana machingsa post rock kaikalangka Mwnai Abantika Deborma. So video no participate kampenati. Jompu Jolani Koroksa Mwnai Abantika Deborma bo Belecherai Kaham Keboy Walema Kri Tanda normal ke Tongne Cherai. Te Bini Porma Uskulunka Omorendro Nogor High School. Abagi Mwnai Abantika Deborma Takre 2023 BCO Kaham ke Porwi. Madumi exam Rima by Result Repro number Kaham Mananya pass Klakya Mwnai Abantika Deborma. Abagi Bini Dolaway Kaham School Tangi Dolbaksa admission Angi Porina ni Koksab like Kabama Imang Nuk Tomani Cherai Joraba. But Imamba Imang Angino Torogirika Tangi Light Tangne 7 June Salmari Belay Dukuka Kamsane Kasa Cox and Canerica A Kokunka 7 June Salmari Mwnai Abantika Deborma Sakhamiakalai Lengi Kasia and Tonka. Abagi Mwnai Abantika no Bini parents ok direct GB Sakham Nogo Tlang Tanka Aras Sogi Bini Ama Busazini Bagi Mokol Mukti Koplonke Busazino Mekang Romi Sawo Basadi Mokol Piodi Ang Nini Ama Gana Tongo Nekuno Ungalak Mokolta Kolopti Mokol Piodi Hene Bini Ama Gana Achuka Busazini Bagi Mekang Romi Sose Kabu Apurno Ajagni Doctor Mwnai Abantika no Matangi Narna Bagi Je Born Mansakabama Traikaya Hypona Mwnai Abantika Deborma Srapsa Tonkino Langma Sasui on Natok Sungsar Ma Babu Plus Jotona Yakari Kalanka Mwnai Abantika Deborma rest and peace. Yagula Mwnai Abantika Tangi Thika Abunuti Kisa Kanaka Belai high dose eba medicine Kabang Sarizama Bagi Lama Soka Hani Jeng Kok Kanaka eba Abuti Kok Kasipeka. Tabu Asura Kanoi Baksa Borok one Suki Tongna Sikam Pulake Tamori John Tongi Abantika no GB Sakham Nogo Tlangna Nankana Hani Abunuti Jeng Kisa Kanaka Tenorbo Display Kamkino Nukiman Kana Tevasing Sairwana. Mwnai Abantika Deborma Nogo Tompruno Kabama painkiller tablet Chazakpo Abagi Nogni Smi Bini Sak Actum serious Hamia Kalama Bagi Abantika no direct GB Sakham Nogo Telang Tanka but Tetama Sajane GB Sakham Nogo Sogibo Mwnai Abantika Deborma Kaham Kring Nogo Piroglia Tabu Jengjoto Asuk Zora Kahamge Kana Kiler Unka Eba Bujiba Kanahani one sugu Piabate Kesa Kokunka Mwnai Abantika Deborma Nogo Kaham Kring Tompru Tamani painkiller tablet Kabama Sakana Abon Wakisa one sukte Jini one Sumati Kobikok Sanathangi Abona Sanai Mwnai Abantika ni Sago Mungsa problem Tongnai Mane Mungsa se Bukabisingo Kok Sobi Hui Toni Sak Tongnai Tangi Henkai Mwnai Abantika ni Facebook ID Habi Jeng Nuka 4 दिन सिगां कायसे फोटो आपलोड खाजाक आ फोटो खरकसा बरि साक बाथान डाइरेक्ट कायसे हेल एबा सयतानि लामो या प्रि रिजाक प्लस आरो इमोजी गोबामानो रिजाक बो नुखा आ इमोजी रंनो शॉर्ट एक्सप्लेन खाना थांके आबो हामियानि साइन फनुमासे कलाय बाहाके हिनकाय थैजाक कंकाल अंगमानि दै होलोवेन कायसा सयतान बुरासानि साइन एन्ड लास्ट दंगो कायसा टाल कोसम अंगे मनिजाक माने आबो जतो इमोजिन ओकुलगो गोबामा कक दंगो आबोनो कारिबो बैकग्राउंड ओकुलगो गोबामा मांकति कलाजाक सिमा Robo Jeng Nugui Manka A Putono Kahaken Asiki Wansung Nayi Abono Semono A Chartin Segang Sal Jorani Simi Mwnai Abantika ni Bukabisingo Mungsase Kogle Hojak Tonai A Bagi Chartin Segang Pesugo Ati Post Upload Kaya and Tiniti Jorake Ati Ingna Lanka Mwnai Abantika Deborma Tabu Noro Baksa Borok Sawiban Mano Puto Upload Kamani by Neng Bahake Okok Sawi Tongne Abonka Kahamge Knadi Baksa Borok Kiabano Cook Batang Bukani Kok Sarake Botongo Abuti Borok Hinkai Kaisa Photo Eba Emoji Symbol of Ruino Social Media Bukani Kono Kisa Kisake Share Ku For example Angno Abuka Hai Ang Bokuno Jora Buka Tuko Eba Kosto Angma Zorake Bukani Kok Buno Satuya Zoraba Atikino simple emoji te sign roweno bukan kok share kayo logono abagai ang ani bukani one suma kok norno samanisi so norokle abuka hai Facebook photo rok upload khaje nogo tama one suk Mwnai Abantika ni buka bisingo mungsasa kok rok hojeta tongna nini one suma na comment ke sadi